Akranza and an importer so aya Sompa 90.7. One of air toma de share a wet chichini pinchaye. Ama waso ate and then someone who do de ebabe somono. Kaisa a dosu nemo diabeti be a woman and no any say ye kasayano. Abaino edi ababe to just a wababe for a bear for quine so na and woman see a crata who do what the schools are who do mono. What the nina ebe good laptops so at the ama adeshie. Sounds so and as sam so for abedi tray. One also at the atu just say a bunch of shayano a yadia equa ye pentina amount for being some more walking ese abane bokani obobe sia de hyehye no wose ni nyina da yete a yemmo entungu baabi entiase e na enye adwuma wo mu na wode wani enso atwremu ewo eye anti-gay campaigner bako ya wono so edi ntintinman ewo wono mu kasa ede atia mamoye ede eye gay na wono so atrese eye chief justice ya wapa no no ne nsem ananu fiada wo de kwotu dwa efa gay ensem ho no eye ade a wonom eni eje ho na wode wadi chemu MPP amanyoko no ma wabie mu e de ato asa wono person kita kranta de ma amanyoko no wonom emefa krata enrada na nsane ne nyina no yese bi ekoso a enam so ntipanyi pa ya wono hwe wonom abato ho nsem so wode ensem bi atudwa savana mantem so no atoyire nchem bi esi ama so hyema ye no enam eye voter lake ne so no akobutu ama oye ne esi a emu nsem no enyan yede ne nyina eka ho ene yede babeso mo sa no pa no siabrem kase bo ewo Sompa eso na ya kai se bo ramu wi a ye be ramu ewo Ghana Premier League na ya hwe another games ni bi etituto dwa na ede ensem e na ekokọ so ewo ho sen ene sikọ wi a ye twabo Sompo de ani a kyeremu ewo amanone English Premier League Omega games no kwata games ne de twato no eba so ne ya bo ramu ewo Spanish La Liga ni mo bo German Bundesliga ye be ramu ne ya Italian Serie A ya mu ewo France League animo midi di ohene ire mame akua ye boa esia mame ne mo somfo no pe man pk wo bo mi chi dom chinchi fidie no ema me sanso na me akasa me nua be ma Buffalo Soldier be ma 10 gramo wano so ehwe kire ama Facebook Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana brekwana YouTube no Sompa TV wetime atiyenka ewo so tie ye fa online so www.sompaonline.com so nsem ni nyina da ubufa ho a wo beti yenka no wahu de ekoso ewo omayimo ene amono ne afa yentwa ye homla na ensem ni mu nkyerɛ mu nyabusua yentimi emfa nan mo ya boy ya back Sompa ya boy ya back Sompa Abusiafo ye beda mo asiafe yenjibre ni adaje na ensem ni nyina da no yentutu ni sra ne abasa emfa emmamo ye sha sie e de afri enwomasua mo ma bia betu mpon a na ni titru na ejina enwomasua so fi se enwomasua no aye oman bia akiri bremo na abai kwa abai ba wobi obeba bia no ye na afam de sebe ya puntu obetimi aba ewo enwomasua ekwan so nenam so ama na dodan kwa akufo do no so ba ye wo ye na afam de se ne ebe ya obetimi ama TVet ne ade ade nyina no wo de erewremu na ba ko ye no aba bewremu kra no ene se wonom se wo mo eba be hese de ebe ya enwo textbooks ahodo ya wodi remu ewo senior high schools ahodo no wonom ebe kruche ni nyina ade gu laptops so ene adesua akade ene niam ahodo ni nyina no wonom ede begu so nti church ni ba classroom na wo kra de a eno ne ho etimi ahan no se be ya wono so entimi emre na etimi aboa ama Ghana ye ne ama no ni nyina no ye kita hodie ene ye fapem efa homesia no ni nyina da etimi akogina benkro emu na ensem wese enyina no eye Dr. Mahmoud Baumia mapenya be de echiwo no ene de tudwa wa abroad na ni kyeremu was 60th anniversary celebration bia na Hohwa Evangelical Presbyterian Senior High School na wonom ye wato nsafre ne nam so ntino wokogina apaso ede ensemi etudwa say if this country must move forward in the right direction, we must invest in education, which is the only platform for preparing nation builders of tomorrow. The Minister for Education has also assured me that this year we will start the replacement of textbooks with laptops, which are textbooks embedded in senior high schools. So you will have the laptop, you will have
all the textbooks embedded with past questions, lesson plans, and all of that to help the teachers and the students. The final year students, unfortunately, you may not be part of it since you are leaving in September. But second years and first years, we will distribute these laptops in batches, and you will be able to benefit, because we want to equalize access across the country. Everybody must have access, and we will save a lot of money, by the way, from the physical textbooks that we are printing. But the Minister for Education assures me that we will be able to start this process before the end of this year. Mampenyi abediache Dr. Mahmoud Bawumia ena ebusia wode ensemi etu dwano na yebo remu wonsenfu from dia na ye kwosika semsofo abediache Dr. John Ampontua Kuma wono awode wani chemu wa batu ampesia so ye no eye edjuso wono ne gyinamu samra hyebedwani edema adehya ya wonom suso ewo ho na wono so eden sam dodo na ena etu dwa ya wo kyese sabre ya ye kase no arehyamu mapa ena aban no wode ema omafo se aban ne befa kwanu ya sanyina so se be ne Ghana yasika samya apro atete no wobehwe asisi anokwa no de agina ye se baye enne Ghana ye pa yasrim a yehu ye ho no anase ye pa ye ho a yehu yasrim ni nyina no enema atimi asisu sie na wose ba kokora pa wo ba be ye no ene se wo ba behwe se be ya ni titru enwuma ahodo ya ebiti se koko ena afen so enema ahodo bia wo mayi etimi di sika bre ye sinto atotomo no wonom e ba betuetue ni nyina na enyina ho so no eyade a enne wo hwemu a sika twetwere di na na aban edi hwemu a ankra dwumadie mpo a wonom so sofa no sika wonom etua no eya broso nte no aban na ba behwe na wosisi ni nyina ano sebe ya ne tituru no Ghana fo ade hye ye ho betoye na ye die so etimi aye ye chefa na ne kura mu no na wode ekre se NDC amanyoko no eyade a wonom so ede ensem bi tutudwa ya womafo bi so esom ni nyina no ene se wo kire se aban yi ene abesia hodo ya wo ni nyina no ni tituru no ade a wode ese enwuma hodo a wono akasa ye beka ne se flagship programs no aban di aba no wo kire se enkofo sa no mkika nsem sa emaye ngine fi se flagship program no enya ade bia no na ese wo mayi sika yewura ampontia wode ensem dodo na na to away so. And I want to point you to the major problem. So the total expenditure of Ghana, I mean, if you look at the appropriation budget for 2023, we are talking about 190 billion Ghana cedis. In that component, 56 billion of it is going into debt repayment. 56 Sompa billion. In that appropriation, about 45 billion is going into compensation and wages. And then you are talking about 35 billion in statutory payment obligations, common fund, get fund, and all the statutory requirements. Goods and services is just about 16 billion. Now, the flagship program that many people have focused on is the free SHS. The budget in 2023 for free SHS was 2.9 billion Ghana cedis. So if you are going to spend nearly 200 billion in Ghana and you are spending 2.8 billion of it to educate 1.3 million of the population, what is big deal about it? This is the reason why you don't get attention. The elephant in the room is your debt obligation, which is what we have taken steps under the IMF to do domestic debt restructuring. We are doing external debt restructuring to bring these obligations within sustainable levels. Ebusia Fosika Samso for Abediache Dr. Kuma and I ekotie no na yebo remo ewo ensefu fromo enano efiada veti committee mechado so do so bedwako ye no ewo mra hyebedwam wonom etonsa e de frem mame Gertrude tukono se wo mra sabe ya ka se de ono na mampanyi na dodan kwakufo do wabo ni din se omeya temu ho nsem no emeda na bem na wo mukodo so no ebisa no kwasempi na ba ko ye no eye titru ya edi mu titiman no ene se wonom etoma ne se abreya ye ka sei amamofo adwumadie eye gege no eni tumutu dwumadi ahodo a no eba obey mu no senya kopon ya adom no ma no kwan sa wo meye temuafo panyi enfama Supreme Court na o meya tentre ne ho samso meda na ba mu asen ena obesi edisa asem no dia fa na ma me get tutasem o de tu dwane se wo gidi ye sampa wo ye Kristo ni dia nanso ye wonyame som emra ewo ho ena emra kuni ya wo my Ghana ye de boy ho bra no
ɛso wɔ ho ntinya ade a wɔbɛma ne som emra no abetwintwa wɔ mɛ yemra ho ensɛm asɛm a wɔde bɛto dwan ɛna enam so nti no anti-gay campaign na brekro na wɔsa yɛ member edema proper human sexual rights and Ghanaian family values bill 2021 yɛwura Dr. Apia Kobi wɔkyɛ sɛ maame na asɛm na wɔbɛka yɛ no wɔnom agito mo pene so na wɔnom kasɛte again nsɛm ne deɛ nanso no wɔnya enka asɛm bi ɛtra so kakra ya wɔde to dwan wɔnom ɛwɔ arehwemu ɛwɔ ne mu. Oye very important to Ghana yemra ani ade. Enti edamia me nia me nyonko sofo a o kan mo tro bill Reverend Tim for Jobusa no about LGBT issue. O kan say ono de mra no na be ye adwuma. Eye aha ni ha because so san say oye mranimfo san say oye chief justice intino. Ono emra no e no de be ye adwuma na emra ni say achekra afinko na wiye de na abeye mra man mu about LGBT tina yeah gina so because emra no also de obedi mra no so dia ene emra no so eba Emrano so eba way Dr. Apia Kobi wano ekasa editia gay ensensem no ena yekɔ ekotie no na MPP amanyoko yakasa de wonom ebie pono mu ya wonom ama kwan sɛ obi opese obi kita frank ade ma amanyoko ɛkɔ enkoden ɛsa to atumi ne so ɛwɔ fimpi mienu ene aduonu nan abato mu no ɛkwan no ɛda hɔ ɛno ɛnam so ama nipa dodoɔ bi a wonom pesa wonom edi sɛ adwumadie ni mu no wonom akɔfa wonom forms ya nomination forms no na eno and the director of elections edema MPP amanyoko no yewra Evans ni makon wano so ede atodwa se na anu ada wonom hukuo bi ya wonom atwe omuti ewo wonom headquarters wo ada wonom epeden ya wonom nantesia nyina ene se wo ba be fa forms ni bi ede akwa Dr. Mahmoud Bawumia na no na Dr. Mr. Evans ni makon wo kire se sa ekoi MPP amanyoko no enim wonom nti no opamo wonom ema wonom ede omaniwo ekoye neno ena ensentrefo ebisa ne se aso yewra asemo a esiye eyampa da yampa so a ede benti pote ena nam so a ema wo yesa. Nobody was denied. They had come as a group. They are not known to the party. They may be known to individuals. The conversation between us was that they should bring something to show that they've been mandated by that individual. That was also, so it's not that they were denied. It's a conversation ongoing. As I said, nomination has been open for 30 days, and we're expecting that within these times, all prospective candidates. Ebusia for yewra ni makon wono ena MPP amanyoko na bato ho nsem nyina no eda na bem ena wade ensemi etu dwane se wonom enimekuo no na womofa eyetumide krata bia na sadanse de krata akramra na enche sampa wonom eyekuo ye wo MPP ni mo na mpo no yewra Bawumia ena asoma wonom a wo anya bibisa amfa ma wonom nenam so ntia wonom so epam wonom no na no disem no wamana mpem ho wosa ede kakra eto aso wonom ebie mui wose Neduasa ena wonom ede ato se wa upe bia no pese wo begina mu no pre franketu ni no ya ade abrabefa wo forms wo chese nipa aba befa no osi sudua ede kire Sompa kasefo. Different from what the General Secretary put up, that the party has opened nomination for the presidential primaries today, 26th of May 2023, and we have up to 1 month to close the nomination. So far, 4 people have paid. We've had Mr. Boache Jakon, we've had Mr. Kobne Jakon, Dr. Kofi Medo Apraku, and Mr. Adani. So, I mean, as you made it clear to the world, this party's presidential primaries that has been open. We are expecting that those prospective people will turn out to procure the forms. Yeah, sure ni mu se wonom esefata ya opese obekita franka no ede my pipi amanyoko mbe ba befa wonom forms we yewra ni makon wono na ehwen pipi abato ho nsem so nyina na wode ensemi etu edwa no afa ye ba asante matamase na manso nkwanta na yakọ akodro na wode wani ekyerem wo ho wonom ehye amansie west mesi no emu ehwo na panyipa ya wono apomode ho nsem nyina eda na bemu me kyerɛ sɛ wotua
ano no eya ade a wono so de abasobode pa e de ama Professor Joseph Abetkwam kane mra hyebedwani ya no no ejiremu e de ma de hye ya wono mo manso enkwanta ni nyina ne se wo se apomuden ho nsem ne papa yi won toto na se e wone manfo nso akache na wo kire se papa yi abre ni bre nyina no wo hwe se obetimi aboa ne manfo e wo apomuden kwa so nam so nte no na nsan ya krampo na wodi ni mfinhia aduana enwotwe no ne birthday gift awode ma na bato empesia sofo no ene se wo ye free health screening e de ma won menu achimpo no wonom a wonom aye eya pomuden si achi bai bi ya ni nyina ewuwu no sa renew e de ma wonom ne no e na Yewura Bernard Bedu wode abasobode e de ma Yewura sa de tato se na nsanyalwa bi ya no eyi ni ti e wo ho no e ya de a e ha dwen to mbehwe ne no so matimi aso ano Sajumedi are prof abedi ene dey even in July there's an upcoming one and so district wide and so yeah they go into the communities to help people to renew their NHIS card. So the target now is ambitious though, but say by with the support of Prof Kwame and other organizations, we can be able to achieve it. Now, in fact, a screening to their doorsteps. Into a year, no last year, aggressively, and then see about 2022 end of year, you can say. Offer Yaruwa Eba Hospital, you've got the top 10. They say the league, the top 10 hypertension, that's so a 9. See, over malaria. Now, when you say aquine, Mansu de aquine yet, into upper respiratory tract infection. If you have any about intestinal worms, when you mean yes, so ya na eni enhyeda entie fi wo montene se fi kwano na ede yare ebre omanfo we say eye panyi kwankyerefo ya wode wani twemu amansie westa wada apomden adwumako no ano wo Yewura Bernard Bedu ne de na yakọ akotie no afa Yewuramu ewo komawu na ena no brother ya etwam ya na by elections etime ekoso ewo ho ne nyina no ne se Yewura Atabaso Philip hade a wokọ ne nsem etire enam so nti na ho ahia SMPP amanyoko no ene ehofo no nyina etimi ya namusini edema no na ekwawie ekire no Yewura anim wono ena amanfo no eto aba ema no ewo MPP amanyoko no dimo na wobedi adwane wie yepa na huhu bi ekokoso se sabato na ekoso no sika pa na wonom ede to abato no na chese MPP amanyoko na pa wabi ebeto dwa echese wonom chiche emo ne 2 cups so se konkumie so se na yo ye twama wane ede ntoma ape wo sofa ko na sika kakra so se shamanchi simo se ne amoane de ahya wonsam na asem we say na enrada wone nsentwerefo binum a ewo kumase ase twetwe komo na wonom ebisa ne se aso ensem wone na framam say na esiti na woje ne sen panyin no nkyeremu ya wode ema ye ne yase anwomo da eya yete ni wura no nipa mienu bia no omo party ma listen to the next one odos from kwa kumawu edan e dia cheme ebra me bae edon ana hu so ehun so rally and even the voter results these people omo teachers omo kromu ho a omo doma me ba ko mi busa na say honorable odo anu ye wo ma adwuma ye koye wo form no Mother's Day ba ana ye ma me no share say ye ma omo achede na ye no omo me di Mother's Day ono matna krono so for all these years and obi okromu ha otoka ama maame kro otwa video edit to social media access wa toka ama maame enti say one o maame abrewa atena krono so na Mother's Day aju na watonto ma na watomo akoma maame na one o maame twa picture na nipa bonefo bi edit to social media e ko read different interpretation and no bone be ne for the last 3 weeks obi a shematade wo ho amrewa na omo videos ni mu se munya bra omo akroche anybody ase monko ehwe omo na monko buso omo se emranse na omo ba omo na so do ede na omo na omo be kan enkomo be na omo na omo di e omo hu no kre e je nisi for the ede currency by elections akoso Ghana dem so omo se dia na omo ye edi na wono maye abusia Yewura yawo estanim wono na brayim wo Yemra Hyebedwane de ma de hya ya wono wo eye setre kumawu abato empesua so no chese emo no ne ntoma na ekoso na se Mother's Day no se di ye ncheye entina wono de ma wono maame no mo a wono me ho na be ma bi ka so no so nya minim ebia no so ye be ma tan busia na chese de ekoso ewo kumawu emu enchiremu no na ye de amamo no afe ye monremu ewo Savannah Matam no
emu na woye ne bi esi ni nyina ene se black voter ye no eda ho no so hyema okoro bi yade a na alodi enipa ene niema wode wonom etwa na atoyenche ma aba no ene se so hyema no wo kyerese akwantufo na wonom edoso bra na wonom ekopandan no niema ne nipa no ma hye ne mante no ma kodo no anase so hyema no edane ye kasai no atoyenche mu aboafo nadmo empanyufo ababonte kyerese asem no eye no kra na breya ye kasai de nipa ba akopɛ ena wonom ehu sɛ wati na nanom ensie doma afoforo aduonum 50 yepe wonom akira kwa baabi a ye hu wonom na panyipa ya wono woye nadmo panyi kwankyerefo wo savana mantem ne mo no yewura Kipo Sulemana wone ensentrefo edinkita ho efasa ensemwe. Yes, they were moving from Dokutuna, a community which is before you pass from water. They loaded the boat with a lot of goods and people from the Dokutuna going to the Panama side. Fortunately, because of the trees that are submerged by the river into the black water, the activities of the wind bomb, they ran into one and it subsided. A lot of people, but the woman they've been able to retrieve only 3 people, but 1 survived and 2 died. Yes. But I left the scene because I don't know. By now they've retrieved more, so maybe later I'll deal with it. For now, I don't think so because people are not. Ebusiafo ye Rocky Sulemana awodwani chiremo ewo savana mantem ni mu awono na nadmo atoyenchemo aboafo dwumedie no wono na yepanyi kwankyerefo awoda ano na kyase so bebe wo mafam die nyina se be ya enipa aduonum 50 ya wonom ayira no so muti aseo se wonom enso ekwo nsamakyiro wonom ebehwehwe wo mu akira kwane ye bonyankopon pa ye se Oma wonom ehome enkoso enkita wonom na yentimi enhu wonom ebusiafo yefa ensia senom na yentwa ye homra ye ba agudie mu nsem eye Ghana Capital Premier League de etodwa na awotwe awie ye ne de bekoso ene enkaye ne nyina ma no ne de ne nyina ebebonifua de amamo Ya boy, ya back Sompa. Ya boy, ya back Sompa. Abusiafo na chese man PK yabo yaba Sompa 93.2 Kumase wote yenka Sompa 98.9 na sunyane enkranza enso eye Sompa 90.7 kechre papa one of so to kase no de ama adehye wo ho afa yemremo e wo First Capital Plus Premier League match day 32 na se aka 2 matches pe na ye de dwumede ne nyina no akwa awieye season eye 2023 no na say na enema sikoye na no fiada games ni bi etodwa wa bra medium omotefie ken 5 side kamenu ema wonom etimeti mu bako na enura danso de etodwa ene Tamale City wonom tenefie bako ema Samates wonom entimi ante Aduana Stars na enya sem ketwa abusua na ayare hosem doma wonom etenefie papa ma Dreams FC wonom ekotwa wonom ekabako atapokuti asa se adade na nkofo yataboku mechia de akoso ewo hono no bibia ni Go Stars and 3 p.m. wonom eni Kotoku Royals de no ebebo eso ewo ho ama Brekum Chelsea ni inso atrema so de ahihya so Great Olympics eni Accra Lions enso de no ebetodwa ama Tamale enso ni Bechem United de no etimi ahihya so Brekwana Lagos Cities eni Accra House of Folk eye Rainbow Stars no wonom so de no ebeba so Krabia Kumasi Asante Kotoko Metema kuma pembeba wonom so eni Karela enso ede no ebeba so na saying and a table no esi etie Media Medical with 56 points Aduana Stars to sumienu wo 52 points Bechem United to sumienu 51 points Asante Kotoko Metema wonom etoso and 9 with 47 points dotoso num Brekum Charles for 46 points BBA ni Go Stars for 45 points otoso ensia 7 Samates otoso enso wo emano aduanan enum sanso na Accra House of Folk etoso enwo
Awotwe wo ma no aduanan enum Dreams FC to so 9 or 44 Accra Lions set to so 10 or 44 points Tamale City to so 11 or 42 points Legon City also to so 12 or 40 points Kalela FC to so 30 on so 40 Tamale e 40 points or to so 14 Sanso and 15 yen so Trema on so 40 Great Olympics 39 points or to so Dunsia Ken Faisa Alaji Gru Samrantiano wonom enso nyame amu mbeko relegation wonom etoso dunso ewo ho bia no mabom homodomo 36 points Kotoku Royals de ombeja yen so mo 23 points wonom etoso 8 afeyen remum ewo English Premier League nimo na ene eye match day 38 it's 38 games and as matches and na wo bo ene eye Omega games no baso de atwa to okra na 3:30 and a games no do na beto dwa Aston Villa ebetrefi aton sade afra Brighton ama Everton so aton sade afra Bournemouth amomo de ahihye so Leeds United so ene Tottenham Hotspur and edi be hye mo Brentford and Man City de no ebeba so Manchester United wo ho ye kwaya ni mo 3:30 ye ni full we say probability say ye be hye wonom no ewo high papa ntino we no doubt say ye betimi age 3 points ewo Chelsea so ene Newcastle ene de ebe hihye so ene ewo bridge na se na enya sem ketwa na sanso ena Leicester City so ebe to inside there from West Ham United amom de hye Arsenal ene Wolves ene de be bo ni Southampton Liverpool enso de be hye mo ho ma Crystal Palace ene Nottingham Forest games ni nyina no eba so 3:30 p.m. na match no ni nyina no se de asi akosi ne table no say ena City Manchester City edikan with 89 points Arsenal etoso mienu 81 points Manchester United ye nie toso miesa ye was 72 points wo Newcastle etoso na was 70 points Liverpool etoso enum was 66 points Brighton etoso Asia one so was 62 points abusia Chelsea edaso 12 so mo 3 matches omo daso 12 wo one wo 4 Raden Kamema wo mu bikura asa aka ho wo mo 43 points na Chelsea wo na the otoso 18 no Leicester City or 31 points Leeds United etoso 19 or 31 and Southampton there was wakete no so ewo 24 points otoso 20 ewo ho Spanish La Liga ne say netie na no enrada ebi etodwa Sevilla tenefie ehye ba ko ne mom odi red card ma Real Madrid enso etimi no ewo ho Valencia and 5 p.m. onom ne Espanyol e de bebo ni Cadiz enso en Celta Vigo Bricrona no mo so de no Baso Athletic Club en Elche de no so ebeba so Girona and Red Betis one so de no ebeba so live Getafe enso Osasuna e de bebo en Barcelona en Real Mallorca de no so ya de ebeba so Atletico Madrid en Real Sociedad en Amelia so ni Vero Darid enso de no ebeba so Bricrona no na Rayo Vallecano enso ni Villarreal de no Baso na mamefa wonom table no de odikan ekopim enum no ene de omo mutwato no entu dwa Barcelona dikan over 85 points Real Madrid etosumienu over 77 points Atletico Madrid etosumiensa 73 points Real Sociedad etosu 9 over 68 points and Villarreal etosu enum was 63 points one more mutwato no miensa no Valladolid wo 38 points ya wotoso 18 19 Espanyol 35 points and Elche one Abubakar Tana Swanwa one no eda top 20 ya what 21 points and so ewo German Bundesliga ne say and anema esitodwa and rather VfL Bochum etnefia Leverkusen kamiensa one entimi antisana Dortmund and so the Mainz 05 esia ye no ekowie etipen kututu ewo ho Union Berlin Shabako Werder Bremen entimi anti Cologne 1 Bayern Munich 2 Sanso and Wolfsburg Shabako Emma Hertha Berlin so share esa etraba ko kan koye 2-1 RB Leipzig 4 Schalke 05 Schalke 04 de no enso 2 ho Eintracht Frankfurt 2 SC Freiburg 1 Mönchengladbach enso ehye mienu ma Augsburg wonom entimi anti Stuttgart 1 Hoffenheim so ehye 1 wo Sampdoria yenkom wo Serie A ni mo Sampdoria nanu efiadom ne Sassuolo de no ko wie 2-2 wo ho ama another Salernitana Udinese setwa mo kamiensa ema wonom etimu mienu wo ho na Spezia tenefia ma Torino betwano ekanai wonom entimi ansimu adabraka ema Fiorentina ehye mienu ema AS Roma so etimu ba ko
Inter Milan 3 Atlanta 2 na sanso ena Verona ene 10:30 anope mo ne Empoli de no ebe hyehyɛ so Bologna so ene Napoli e de be hya Monza and Leeds United e de no ebe ba so 1 p.m. Lazio ene Cremonese de no so 4 p.m. ebe todwa Juve ene Milan de no so 6:45 p.m. ebe todwa na yemfa we say entwa to eno France League no say ena niema esiko ye enrada Strasbourg etonsa e de frɛ eye Paris Saint-Germain PSG ema wonom ekoto eye edwa wo ho no ekowie mu e wo 1-1 Olympic Lyon ehye miensa ema Stade Reims entimi antibi Montpellier 2 Nice so OGC Nice ehye miensa e wo ho Stade Reims 2 Monaco so entimi anhyebi Toulouse 1 AJ Ozil enso ehye 1 wo ho Marseille 1 Brest 2 Lens 3 Ajaccio 0 Angers 2 Troyes 1 ena Lille ehye mienu ema Knighton so etimi etimu ba ko e wo Clermont 2 enra ema Lorient so wonom entimi anhyebi abusiafo de ekoso ewo eye Ghana Premier League afa English Premier League German Bundesliga Italian Serie A Spanish La Liga and France League no eno ena yadane etire ede amamo no yede kase bo no esiase no ne de aseda kase ede amaye Rasante ye bo Benedict wa yesemfo panyi news crew ye was Sompa 3.12 Kumasi dem ene Sompa 98.9 Sunyane kase bo dem ene eye Sompa 90.7 ewo Enkranza kase dem ni nyina no yeda wonum ase wonmu aka ho bi ena ensem timi bedan mo ma PK ebo bi chidom chinchin fidie no from ede mame sanso ena eye menua be ma Buffalo wono so etwa ye de fa be for kwantipo fidie se beda no wase midi do hene ire mame akua ye boa esiama me sorry so na birthday ba kope happy glorious and blessed one call ede ama anti akose jubi wono sabre kase no owo USA abrochi memo Detroit ena owo we everyone kasa yonko bremo sister afia ya wono ewo Roma he woso wone ni kunu Mr. Saidumolo ene abusuafo ni nyina wono ma ni nyina no woso ma happy birthday nyakopon koso enshaw na ututu anamo ensi ye won show so won crowd ewa abra wo ho emasem abusuafo yakra mo DJ Tofia kwa wode fache dwumedie ba beto amuso ne de ode pa ne de setie no wantie bia abusua wayo ho Alonzo ewa hasenum Alombia edin we say there wode nyom ebe so akwan mu na DJ Tofia kwa watimi di dwumedie fache de no etimi